dici della quarta Ah, A? sono della quarta A. E com'è? La vista quarta A. Chi è stato il magistro? Prende la vina. Sei ciao. Ok. Ok. Dai, ciao. 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 Wo schauen wir beim Präsentaten? Das möchtest du. Es sind leider, es sind üblich ans Wege und ich habe es zum Latina, ich schaue dir in die La classe tocca a noi. Alissa. Bella. Lili. Yannick. Michela. Niki. E Lilo che steht Medi e sono donna da Lila. Hi, jag ser dig till cykelklassen. Så cool! Oj! Det är så cool på film. Hej, kan inte cykla. Men det ska jag sätta månen. Lesta gira para o nosso clube. Hayent, mas c'è isca insomma. Qual é o clube da classe? La classe. Hayent! Ci vê com mais. Let's go! Go! Yippee! Let's go! Yippee! Yay! Moment, was mir dir cool. Hey, Jana Villa. Hai, quasi uma boa ideia. È nulla? Un giovane? Non so, lei non so. È una video. Si va là. Come va? È nulla via neada. Vai. Cesina? Hi, Che cool! alla qual. Ja, olha. Wow, che cool, che cool. Wow! Niki! Enjoyaste? Ah! Hey, enjoyaste mit Zattes? Vê, não ia na cercar. Un'idea. Hey, nós invisível! Que cool! Você pudesse fare in stinker a chess. Boa ideia! Es ist visível! Leila! Lilo! Is het visível? Hi. Quase lustig. Wow, cadê geil. Hi. Nick, Michaela! Was ist visível? Hi, cadê das so cool? Wow, nós clube é proprio il più melder del mundo! Oh my god! Não vai forças mágicas! Yay! Uhul!